إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sisagyang kaiya oras tanu imanto wa kapakapu magpedatano na ayay ini masasangan tanu bagan tanu sa usayan na sumakapantag sisagyang kaiya kukuman o kapagadimat yang kaiya kukuman ag yang kaiya antunay niba na kapagadimat na aginan mababaloy ang bagantano sa mapunto kausayan si sagyang kaiya mapia antunay niba na kagagawi yang kaiya bendingan tanong mga orip no Allah na mapunto ka iya bendingan ugid na malain ikipantag aya sabab na kagiya aya kadaklan ako mga bangsa tanu pupagintaw si kung mga darpa tanu na ayad na kalilid na sumasarigi siran si sagyang kanan adimat udi na pupagusar siran sa adimat agito na pupakabina sa uto kung mga amal tanu udi na pupakakurang si kung mga amal tanu kudi itanu kapagintaw si isagyang kaya dunia gito'y sabab ay maanan yan na kailangan agyang kutuwa kasabutitan saya nagugyang kutuwa kinggulalan tano si eko pagkanagtano kung mga ulama tano mga suguan nagugyang kutuwa kita palakan tano si eko pagkanagtano kiran ang mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala yang kaiya kapagadimat na madakalai irupaan madakal rupaan na ya kagya ayamaan yan na minipaya pataya si iku piti barangan ang mga ingid udi na lumiyang kapaya si iku piti barangan mga ingid adno tuigira ko na si pupakaw kita si sagyang kutuwa di isalain ang mga kwintas udi na di isalain pangangayaman udi na sungay pangangayaman ay pipikir nun nagyuto pakalinding si ko mga paniyakit udi na adam manuto ay pupugusar nila na mga surat ay maanan yan na inipanurat si sagyang kutwa karatas na lipat sa dinis abinaning udi na api antunasan adinis at tiyaguanon na aawidan utaw udi na adam manuto ay arupaan yan na tali udi na ikat antunin iban na puputaran gaga kututaw si sagyang kutwa kasadanian na aya pipikir niyan udi na aya kapipikiran yan nun nagyuto na pakalindingon kung mga rarata udi na pakarnon si iku piti barangan apanya kita apukisamblay si iku aya maanan yan na darpa udi nagyang kutwa piti barangan ang mga betad ginan isabab mangorip no Allah aya patutar katanu nagyang kutwa kapanarig lalayo na si iku Allah aya sirigan tanu na sudin su Allah subhanahu wa ta'ala dapat tanu san sirigan asalakausan kaya sulangwan taman su mga murala na ayabu apakapukasan na subus wallahu ta'ala na sumamusulimu na ayabu apakabagaysan na subus wallahu ta'ala da asalakausan apakabagay kung mga limu naguda asalakausan apakaran na kung mga murala pakarna kung mga paniyakit makaliyo si ikwallah subhanahu wa ta'ala ginan isabab mangurip no Allah kapupunang gilaitan si isagyang kaiya aya maanan yan na kapagadimat aya sabab na kapakay agi ina kasabapan si iku kaantiyor o mga amal tanong apya naguntaman ang tanong ko di itanong kapagintaw si isagyang kaiya dunia na so Allah Ta'ala na ayakat teruyan na tigir manay
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Sisa suratu Az-Zumar siiku ayat ikat 30 awal. Pitur wallahu ta'ala tigina teruangka. Tigina ku Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigina teruangka. Afara'aytum ma tad'una min dunillah. Ay pandapatiyo kung anin adi iniyo panunggenuin. Di iniyo suwa-suatan na asala kau si ikwallah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Durri. Ay makna niyan na upama at tigyan ka pakasang riyaku wallah. Sa ay makna niyan na murala. Nabasiran pemaka pukas kung mga murala wallah. Pemakapukas kung murala wallah. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Udi tigin manai na pakaanta panakwat tigin wallah salimu nabasiran ipemakaran na si ikulim wallah qul hasbiyallah na teruang ka tigin akaangkusanaku wallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun na siir kanian panarigi sa mga tao akit saring. Lani manunto mangurip na Allah, piya kata na wallah, agyang kailangon apo punong genuin. Asala kau si ikwallahu ta'ala na did na ba na nakapakagaga. Da abayra nakapakagaga, kukapagrenayra na si ikumurala wallah, nagudid na abayra nakapakagaga sa ubayran mibagay agyang kutwalim wallah, amay kadikabaya wallah, subhanahu wa ta'ala. Nagyan na mga urip ni Allah, kailangan siya katano, agyang kutuwa lalayon akapupunarig si wallah, kagyo piya kaurian wallah si sagyang kaya ayat at tigyan na, qul hasbiyallah, ayat teruang katigyan na kaaangkusan ako wallah, alayhi yatawakkalul mutawakkilun, siya kanyan pupunarig suwaya maana niyan na kisasarig, nagyan na mga urip ni Allah. Amay kaditan o sarigan sa wallah, kaya sarigan tano nagyang kanan aya maanan yan na piti barangan mga adimat na mataan ka aya mapenggulo latano kundi tano ka pagintaw si sagyang kaya dunia na taman si ikwalong tano na ikalakatano taman si iku mga suara tano na ikalakatano aya mana sabab pagyang kaya masatano na mipapayapat uri na kakalilid apanyakit agyang kaya nervyos udi nagyang kaiya atigitan wasawan na ayah sabapanan na sabab ko kakukurang agyang kutwa kapanarig si ikwallah sabab si sagyang kutwa kada asarig si ikwallah nagyutui sabab aapya so along utaw na ikalakyan udi nagyang kutwa suara niyan na ayah makna niyan na ikalakyan si sagyang kutwa ini nakapagintaw si sagyang kaya dunia ayah bulong agyang kaya languan taman apo kagdam tanu si kuditan o kapagintaw sang kaya dunia, nagyang kutwa lalayon tanu di ikapanarig si ikwallah. Lalayon tanu katatadami si ikwallah, si ikwaya maanan yan, na tanday umur tanu, ipapagintaw tanu si sagyang kaya dunia. Pananggilaan tanu agyang kaya piti barangan, apo pumangibig, aya maanan yan na mga adimat, giyang kaya adimat, mga urip ng Allah, na mararangkum yan na ya. So langon o adimat, aya pa kasaleno pa ma, na puun sa mga putar, apun sa jin, anta aka mga putar, apun sa Quran, na diya na nakapakay, aya maanan yan na pagadimatan, kudi ikapagintaw si sagyang kaya dunia. Apiya sa Quran, anto na sabab, nakagya sa Quran, na aya kaya pakaturunasan, wallahu ta'ala na penggeda-gedaan, nagu pemimikiranan, perasarasaman, nagu ipenggulalan agyang kutwa mapapadalamun asuguan, nagu itepelak agyang kutwa mapapadalamun mga lalangan ay ini sapar wallah subhanahu wa ta'ala. Karena ba pagadi mata, aya kailangan ko Quran na betian. Karena ba isurat sa aya maanan yan na dinis na ipetong si sagyang kaya lawastan. Kagyang kaya Quran na ayat kini turunan san wallah na aya maanan yan ng betian nagu penggeda-gedaan na perasarasaman
na pemimikiran nagwaya makna niya na ipenggudalan so mapapadal mo na ang mga subuan nagupunang gilaan agyang kutwa mapapadal mo na ang mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala. Giyanan isabab mga urip no Allah ikiatir ono Nabi sallallahu alaihi wasallam o kaya pakatitayan yan si Iko Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu at tigiyan manai. Pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Sadin sa tao musar uli na selay sa ayama na niyan na adimat. Sadin sa tao selay sa adimat fala atamma Allahu lah na dirunutu tirutopan wallah subhanahu wa ta'ala. Ayama na dirunutu bakalindingan wallah agyang kutwa adimatian. Ikadua miya panutul sa hadis na tigmana iyo Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Sadin sa tao selay sa ayamaan niyan na adimat na sabenar amia kapanakuto. Sabenar amia kapanakuto. Na ayat tinudan tanu saya mga urip no Allah nagyang kaya kapagadimat na ad nakapkulugian si ikumala akapanakuto na ad mambu akapkulugian si ikumay to akapanakuto. Ayakap kulugian na si ikumay to akapanakuto na amay kagyang kaya adimat na ayakap ipikiraw no tao sa gyang kutwa kapagadimatian na agiyo tuy subapan wallah ko kapalindingaw no wallah nagugyang kutwa kakakawitan yan kulim wallahu ta'ala nagiyo to na paduto ko kapanakuto may to ay sabab na biluin yan no tuwa sabab ayama na niya na ikawit yan kulim wallah nagusabab ipalinding yan kumurala wallah akan na uboto biluy o Islam uli na so agama ayama na niya na sabab. Ikadua napakulog so kapagadimat sa ayama na niyan na anto na iniba na kapan ako tuwamala pakulog so anto na iniba na kapagadimat sa kapan ako tuwamala ay sabab po na paganeron ay sabab nagyang kutwa kapagkabaloy agyang kutwa adimat agyutod mismo pianarigan utaw ayama na niyan na aya kapipikiraw utaw na agyang kutwa adimat na ayama na niyan na kalindingan uli na sa kanyan mismo ipakalinding si ikutaw ayama na niyan na murala uli na sa kanyan mismo ipakagmaw si ikulimu wallah subhanahu wa ta'ala nagupo o nagyunan panarima ayama na niyan na manusia si isagyang kutwa kapagpugusarian sa kapagadimat na miya padutok ayama na niyan na kapan na kutwa mala na ayakatur wallahu ta'ala na tiyan manai la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin ibtatig wallah kawatigyan umanakutuka ibtatig wallah kawatigyan umanakutuka na la yahbatanna amaluk mataan na may lang din so amal ka wala takunanna minal khasirin na gumataan amabaloy ka din apad kung mga tao akikalulugi o di nakikalalapis. Giyang kaya kapagintaw tanong si sagyang kaya dunia na amay ka ayama na niyan na langon tanong to usaran ako simba si ikwallah na sa timambu akapan ako to amisa ugun ayama na niyan na kapan ako to amala na mataan na agyang kutwa pira sa rasayan ka asimba si ikwallahu ta'ala na langon to pagilain wallah subhanahu wa ta'ala. Niya panutul o Abdullah bin Ukaim apitiru yan apitiru o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na man ta'allaqa shay'an ukila ilayhi sadin sa tao musar sanganinsan ayamaan na niyan na silay niyan ayakapipikiran niyan nun nagyuto na adimatuto ukila ilayhi naron pakapunariga wallahu ta'ala ayamaan na niyan nagupo nagyang kutwa kapapagintaw ka si sagyang kaya dunia napupungusar ka sa mga adimat na mataan nagyang kutwa kayo sarang karo naron kapakapunariga wallah aron mbeling nagyang kutwa iman ka giyang kutwa pamikiran ka sa dikad na keparo ko din kakapagintaw si sagyang kaya dunia enunta na ayamaan na niyan naron ka makapupunarig nagyutoy pagkasabapan sakap kebaloy utaw aapiagyang kutwa alungyan na ayamaan na niyan na ikalakyan
si iku di niyan kapagintaw si isagiang kaya dunia. So Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu na ayakat teruyan. Napi teruyan na mianaga kana tigiyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam di niyan terun. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Mata ana tigian aso ruqa aya maknanya na putar, mga putar. Aya pipikiran san aputar, udi na mga tawar naginan sa mga tawar apu na si iku mga jin, agu sa mga syaitan. Udi na mga tawar kana awa bahasa Arab. Udi na mga tawar kana abapu na si iku Quran, agu kana abapu na si iku mga sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata na tigu nabiya suwati gina so mga putar nagu so mga adimat wat tiwala syirkun nagu so ya maananian na kapangakasi nagyutu tigin mana ina kapan ako to ginan mangurip ni Allah piya kata na Nabi sallallahu alaihi wasallam si isagiang kaiya hadithian adi ke pakai agiang kutua kausar sa putar asala kau ku bahasa Arab udi nada aya maananian na asala kau ku mialui unabi udi na salakaw si iku Quran dagudi pen ke pakai agiang kutua kapagadimat malagi diupun sa Quran anta akapun si iku aya maknanian na mga jin na saka mau tumambu aya maknanian na ini sapar Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kutua antuna inibana kapangakasi ayap tiru nakakasi nagiang kutua ipsengan utaw apembetianian kaparakon aya maknanian na kabubayaan sakanian nagiang kutua bai udi nagiang kutu mambubai na pagpubusar niyan sa para kung nakabubayaan nagiang kutu datu nagiang diyan na lagi danan mga urip ni Allah na ini ito nga nan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa aya maana niyan nakapana kutu pwede na natig Nabi sallallahu alaihi wasallam sa anto na iniba nakapana kutu nagianan mga urip ni Allah ikapunang gila itanusan aya sabab nakagiya ini sa paranan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya kipanang gila nanan nakatano Nabi sallallahu alaihi wasallam aya sabab nakagia agiyang kutuap kepokasian ko tao agiyang kutua kapanarig si ikwallah sa aya ambeling sa pamikiran utaw nagiyang kutua di inya nakapakapanarig si ikwaya maknaniya na salakaw kwallah lagi dagiyang kutuat adimat aya maknaniya na pagpubusar niya yan kaiya hadis agu mga ayat na agu mga hadis amya alwitan mga urip ng Allah na aya sebutan tanusan na paganeron na so kausar sa adimat na amay ka aya pipikir nunutaw na gyutud mismo ipapakalinding kumurala o di na papakakawit kulimu na gyuto na kibalo ito kapan ako to mala pagkibalo ito kapan ako to mala sabab si sagyang kutua kapipikiran niya nun sa kanyan ipapakamurala o di na sa kanyan ipapakagamaw si ikulimu wallah asala ko si ikwallahu ta'ala upamapma nakaaya pipikir nunutaw na mataguto sabab nagyuto na puluto ko kapan ako to mayto nagyang kaiya kapan ako to mayto na ded na lawa na iya pwede ko mga alaadu siya salakaw ko ya makna niya na kapan ako to mala ikadua sebutan siya giyang kanan ang mga ayat nag mga hadis sa piyamatiya tanong na di ka pakay agyang kutuwa kausar sa mga adimat api ya penepu na si iku Quran api ya penepu na si iku Quran aya sabab nakagiya giyang kanan a Quran na ini turunanan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam gusto mga sahaba na dairan ng gulaw laa ibayran payaga di mat sa Quran bayran aya makna niyan na biyeluy agyang kanan a Quran adimat na para di maad na giyang kutuwa aya makna niyan na pakalaka ko fitna udi na giyang kutuwa kapag di mataw-taw ko sala ko Quran na giyanan isaba pa kailangan akapan ng gilananan di ka pakay apaga di matan so aya makna niyan na mga ayat sa iku Quran ikatlo na makasusulod ko kapag dimat agyang ko to pupamamitinan si iku Quran pupamitinan si iku mga tarak o di na si iku mga walay makasusulod si sagyang kanan kapag dimat ibarat yan na binitin na si iku Quran ang mga ayatul kursi o di na surah Yasin o di na inidagat sa si iku walay aya pipikir nun na pakarnuto ko mga murala o di na iya makna niya na papakagimaw kulimo na diyanan kepakay padanan ko iya makna niya nakapagadimat ini sapar wanto na iniba na Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di nagyang kutwa di ipakisilay kwata di ipakisilay ko iya makna niya na mga pangayaman
para maran sa kani para ayam maknani na maawat sa kaniyang sisagyang kutua ato na iba na kamuralaan o dinagyang kutua kabinasaan na makasusuldanan si ikwayang maknaniyan na ato na iba na kapagadimat ini sapar Nabi sallallahu alaihi wasallam ginan sa mga usayan tanong si sagyang kaiya makapantag si iku kapagadimat sa pangnintak wallah amala siabut tanong si sagyang kaiya usayan tanong pakambara katan wallah gyang kaiya orasyo ay nisenggini si sagyang kaiya mapi akagagawi na gumapadaya si kung mga amal tanwa mga pipya at timbangan ko kapakataling matanong si salungan amori pupangnin tanong wallah agyang kaiya kaya pa kambubulayo katanong si sagyang kaiya kawang nan ginan din ikatimor katanong wallah si iku surga wa hada wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.